Guys, me mwakwa baba Emadek TV so ha uhu me say ne dia na ne trending stories na e so social media no say twa around sa na ma yimu baako na me dia ba na be di ho nkomo. Ha ye Emadek TV me pa cho so first time o hwe Emadek TV am pa cho subscribe ma ye na like na share ma ye na leave a comment na di ho adanse e kire obi say omra meka Emadek abusuako no ho na oba ye nso ye be je no fel so enne no minim the way we are no esi ko we are seeing minim the way esi ko won so mo say se wututu amana na wo kan asem gumu a oye den a ebe den ebe pie wututu amana na wo kan asem gumu a oye den ebe pie we are seeing minim ba bia esi ko no kra ba akopɛ nipa de ote ho a na waka no kra kire onwia na waka no kra kire onwia say oh say but men fe no kra ni nsie na wo nkoka oye den 10 years kra po ebe pie why asem na making ni nyina ye DateRush too sure semuni say na nsen ya mbeka na ho asem bi na wife bi ye ba omoye program na wife ne ba ya Giovanni kofa na wife ba ya o ka so ni too sure awale for 2 years no yes sa too sure no ho asem na make when me say nye ne wife na mo friend Mabel no nko na waware no o ma ware for 2 years sa owo ne wife bi wo ha mo friend Rebecca o ma ware for 5 good years o mo wo ma mienu tell your mama it shock you 5 good years o mo wo ma mienu too sure of DateRush na Yohana Rebecca na mame abe review secret ni nyina say too sure aware ne ba for 5 good years o ma wo enkra mienu so what pictures from wedding pictures na show no wedding pictures na show too sure and na wedding pictures Rebecca wedding pictures na show no 5 good years of marriage and oma wo nkra mienu but the ohoni ma me say omo free too sure mpeke omo course or avoid omo on peke omo course too sure some free back and make say oh e bia me hu mo call on free back omo ye bibia omo ntimi meet too sure on person obe hu Rebecca ni on person obe hu abusanfo no krapo anim nti omo hu say na e koso na Mabel so one Mabel awo baako omo still Mabel sanso kra sanso nyem no no mo ka say no too sure dia oye no enye nti senka Mabel so or the Mabel so be hide na nka wa be ware wasanso anya date na obenya no wo DateRush no anka ono so ne wo ha na nka waware na no so wabatunu mu na osanso de na asi wo anka wasanso akofa foforo je se ono de wire adwe ze obefa wa obeware all right but onyem wo baako mienu pe oduno ode wasi wo na akofa nipa foforo me hu ni se sa na waye na adwe nti Rebecca ma me se on tena se omma asem we enye secret or the ba ma obia hu dia suban too sure ewum enti na ode we subetu dwa se wabeware ne ba Rebecca for 5 good years omo wo nkura mienu nso too sure emfi omo frɛ no kura ompeke omo course ono so from back enti dia minya ya me de brɛ mu no dia too sure enam wiase a oye no so na me di kankan ye no nipa de wo wiase asɛm bi abɛka tutu form na kan gu okra ka hu sɛ obi betwam babi atutu obi betwam ane na poli ama dia wokata so na pie saa na too sure de na kwakoye no nti ba cho leave comment na ye ni nkomo mfa too sure ho dia oye no ye right so ye saa de no ana ye right so ye saa de no na ye sanso ba ye be kan mo comment ni nyina ha na medi mu si se woni se me betena so se dia ensema ye ba no na me di bia bramo me di too sure dia bramo me di be si e pa cho subscribe me pa cho like me na share na leave you comment na di hu adanse kire obi se omra meka Emadek abusuakuo no ho na oba so a de beje no fel so se na de bia meka na asem meka pe na amanfo se na CEO oboa CEO e bakora mo what try on try me se mo ba ye be den ye be ma wunsuo because wa ba obi ho a ye se ye ma wunsuo nom ya ma wunsuo adware ya ma wadwuane adi ni ya ma drink be na be nom ni ya ma drink ni bia nom ni asanso ama phone seje na hweye ya ma ba bia asanso ada unya no ba bia say Emadek TV na benya no
omo so me mu ma me di dwuma de ibra o ye Samji Casual Fashion Clinic e ho entale na omo pam say bia wo kɔ baabi na wo hia atare na wo ni style na wo Samji even kwa men ko for picture send Samji na cha ne say oh hwɛ me picture no na ma me style e be fata me a uni problem omo number ne gu on fa na from bibia se program bi na wo kɔ na pese uhu program na style a be kwa me say just call Samji na obeye wadwuma ne kama ma pa na so wadi ho adanse a kire obi afedi omo san so ma sin bi e Gateway Senior High School se wo pe ba bi atwere ye kan se wasi e bia wa wie JSS na so pe se wo ko Senior High School a me kamfo Gateway di amount se wo e bia wo school bi na pe se wo free ho na san so betwere e wo ba bi a me se me kamfo Gateway Senior High School ama omo wo sunwan ba ko ni aba omo namba ne go mfana na ne omo ndi nkomo na omo be ye bibibia ma wo be ba no na wo de sele e na eba e na university bia so be fa wo omo san so wo link e wo Canada wo pese bia wo kosunya de wo Canada ana koye bia wo wie school ho na wo pese of further education wo abrocha na say especially Canada there omo wo link wo me pa cho for mo number no na from na ne omo ndi nkomo e ha na me di mu si se na da bia ye no ye be ponse na na ya ye den ye si eti ase na ya bompaye ni ya ma yeti so ni ya ka kire mo se ya ye den ya pon